kazimulo, moyo namandla, moyo wekuphila, Jehova namandla ngikhulisa bheka ngikhulela umbukelo khona ekhaya ogulayo osenkingeni kosamakhosi oboshiwe. Oseyinkingeni kosamakhosi, makuvuleke mhlawumbe ongcwele kuvuleke yonke into enhle ikhanye. Ngiyabika zonke izidalwa zonke ezihlukahlukene emagumbini amalomhlaba. Abe khona ukhaya umbukelo khona ekhaya. Yonke into ephela bese iyakhanya. Egameni lika Jesu. Amen. Umbukelo khona ekhaya uzophumelela. Uzawuhamba kahle. Sengokhulekela egameni lika Jesu. Yonke into eyifunayo kuyophumelela bese iyakhanya. Themba kimi kholelwa yonke into ehamba kahle. Ngithi ke mbukelo khona ekhaya. Impilo wayihlalele phansi ungayibukeleli sukuma noma kuvela iliyo ngapha nangapha kuthiwa inyanga zenza ukuthi uthana zibenza ukuthi akukho lapho kungenaphutha khona yonke indawo kuhlezi kube khona into enukayo kodwa bathi ingosiwanga mbukelo khona ekhaya ngisho ukuthi inkaza kwethu ke noba ngasigxeka abasithini masibambane into yodwa thina phela bendabuko zangoma inyanga bathandazi masingahlekani makhona osenkingeni ngoba le mini yeza nakuwe mbukelo khona ekhaya noma kuthiwa uyasebenza iphoyisa khona iphoyisa livele inkingi mangihleke ngoba into iyeza nakuwe mbukelo khona ekhaya noma kuthiwa khona uhluphekayo ngenalutho uyambula iofuna nesikolo uyamhleka ungamhleki bathi ungayihleki uzoyizala kusho njalo ngekwesinto abukela bakhona emakhaya ngithi kamina kini nonke kulabo khona emakhaya ngiyanithanda ngithi kamina sikho siKristu lelo wena isawuphumela mbukelo khona ekhaya kuthiwa besikhona esilolelo wena esiphumelayo ngaba usekho njengamanje ukuthi uNkulunkulu uhleze nawe njalo mbukelo khona ekhaya ngibeze udaba ngathi mina awukubheka ukuthi indlela oyihambayo eyakho yini na uyiphiwe yini na ukwaba khona umuntu wesifazane owangena esibhedlela washona ingane le ngane eshonile wayithatha wayibeka lo mnye wesifazane wathatha ephila wayibeka kuwe ubheka lo okuphethile manje ngizakho izandla ngokwakho yini na ngenzeka nje ufuna igubhu kanje ngapha napha awuphumeleli kanti ligubhu akuzona ezakho kunabantu efuna futhi igubhu uvuleke inhlanhla kwakhona futhi nje ukhayisa impepho amakhandlela athola isiwasho kulunga into zakho omunye kufuna ayemsamo omunye kufuna hamba emathuneni ayokhuluma nabantu abadala omunye kufuna kuvusa ikhala kuwo omunye kufuna axolise abazali bakhe abathuka angabondli abile back to square one alex indoda ilahleko abile ekhaya awucisa khona amagama lawo okhuluma ababe mhlahambe ekhaya kubo that why into zakhe zibhede uyofuna igubhu ufuna inyanga ufuna abafundisi kungalungi lutho bheka ukuthi le ndlela oyihambako ngiyakho yina singacompete nabantu asebanezindlu zimamiliyoni imoto zimamiliyoni lento bayiphiwe lento ibafanele mhlawumbe bona babeme abantwana babo vele abafanele check ukuthi lo mntwana omphethe ngabe ngewakho na lesiphiwo onaso ledlozi na ngabe ngelakho na lesithunywa ngabe ngisakho na ngoba uhlupheka ngaka nje into oyiphethe eyona iyakhumbula khona ekhaya ngithi mina njengomprofeti le mthandaze checka ukuthi lokuphethe ngekwakho na kukhula kubusise mbukelo khona ekhaya ngimthandaze ngiyakholelwa kakhulu futhi ngithandaza nginebandla ngithi kukhula kahambele kakwena.